Bakana Shipang Ronaldo nadu kepor bu undang kena hadu bu undang kelalong kum uwei urang yang lekai bapau bahajong ke pertai kapdiang subhaya pi kiparlok ki bajuso tanat pan page ya ke video hakane ke channel Kasamoy ka baar bo Ronaldo uyalekai bar ka Manchester United kam shem lalong ka ba sei sobha nabenta ka Manchester United da ka ba ka yora tang ya ka likop Henry kalong pat kasamoy ka ba sei so nabenta jong Cristiano Ronaldo namar bahakane kasamoy ulala banyalekai bah Henry ka baso tanat bah hakane kasamoy na Ronaldo kadai hakasngi ba yalekai persya bat ka klub Arsenal Barhakane ka jing yelekai haka kala step ke Arsenal kadang lam khmat da ar laway. Pada bawan peteng haka kala mit Ronaldo ulaya dom bat uway player jong ke Arsenal. Bat kumta ki fan jong ke Arsenal kila ben ye Ronaldo. Henry Ronaldo ulaong ka jing I jong pi ka pen klan yanga. Henry ka jing dom jong pi ka kam pen klan syu yanga. Batang hadin saumit balami kata kecing kelumar Ronaldo ulala ban tap argol da ka ba ula pen skap jar yaki fan jong ke Arsenal. Henry kasamoy ban wan pat kalong kasamoy ka ba bahaya Ronaldo da ka ba uhap ban lekai sa Portugal haka Champions League persya ya ka Benfica bat hakane ka jing lekai ka Benfica kala penlim ya ka Manchester United bat Ronaldo haka jing dom ulara ya middle finger jong bat leng ba kane ka jing le jong Ronaldo ula du ya lekai si game bat haka way pat ka jing lekai Ronaldo ula yo red card da ka ba ukenjat ya player barim jong ka Manchester United uta Andy Cole Pila ban ong ba kane ka jing le jong Ronaldo kadai ka jing khlew Henry ka jing sha kadai ba Ronaldo ula du no ya ukupa jong bat kumbangi tip ba ukupa jong Ronaldo udai ubabu aj kumta Ronaldo ukwa ya ukupa ba sisin kasngi kelaw ka bamut da ka ba penpau ya kasap ka bo udon Henry ka por kam shem laap ya Ronaldo Bat Ronaldo udah sang sisa ba ukupa yoi ba Ronaldo long uta unong job haka jing im jong Henry kapor kam syam lasya bat kumta Ronaldo ulaha pan ya chakmat haka jing im jong bat haka ne ka ju hi ka samoy haka sin ka baning kong Ronaldo ula syakot pan ya lekai namta ka Portugal haka FIFA World Cup bat haka ne ka FIFA World Cup ka Portugal kala ban ya lekai bah da ka ba ka wan haka kerdan banikong haka group stage bat Ronaldo layo tap ya ka gol banikong haka FIFA World Cup ka jing ya lekai persya ya ka Iran bat haka round 16 ke Portugal kalai kendo ya ka Netherlands bat kane ka jing ya lekai kala longkum ka way ka jing ya lekai ka pasyong shit bah haka history jong ka FIFA World Cup da ka batang hapo armenit uway urang ya lekai jong ka Netherlands ulayo yellow card Berhadu bawai kane ke jing lekai kila yo hadu khar artli ki yellow card par sautli ki red card perkalakal lalong ka record haka history jong ke FIFA World Cup Berhakane ke jing lekai ke Portugal kalala ban penlim ya ka Netherlands dashi lanot Berhaka quarter final ke Portugal kalai kanduk persya ya ke England Berhakane ke jing lekai uroni ulakum yo bakla ya uway urang ya lekai jong ke Portugal Berkum ta Ronaldo ula bata ya referee poon ai red card ya uroni Pat kumta uroni ula dom yo Ronaldo pat kumta uroni ru ula yo red card pat kane ka jingle jong Ronaldo kala pendom ya kipat pa papun jong kinong Christian jong kari England pat kane ka jing ya lekai kala kod da ka jing ya khat danot lanot pat kumta la raino haka penalty shootout pat ka Portugal kala penlim ya ke England dalai laway pat kumta ka Portugal kala poi ka semi final pat ka semi final ka hap pandai lekai persya ya ka France Henry kane ka jing lekai ka Portugal kalala pandai lekai bah ta ka ba kalala bantek lakam bahaya ka bol Henry leng ba ka jing bakla jong uwe urang update jong ka Portugal ura kumpet ya player jong ka France uta Henry hapo box pat kumta ka France kala yo ya ka penalty pat usidan ula tap ya kata ka penalty pat kumta ka Portugal kala limno ha ka semi final Berhapa Ronaldo wan pai biang si England pat ka Manchester United ula sngodom ya ka jing ben jong ki fan jong ka England ha ka Paul World Cup kumta ula pen pena ba unmi no na ka Manchester United pan lek penyas no pat ka Real Madrid lane ka Barcelona Henry don pok po usar Alex ukulai pan khod ya Ronaldo ha office jong pan wan ya kran pat kumta Ronaldo ula rai pan lek kai biang pat ka Manchester United berhakane ka samoy Ronaldo ula la pan lek kai bah da ka ba ulay Arab ya ka Manchester United pan job ya ka Premier League Parwarla Ronaldo ulay dom pat uroni ha ka World Cup Henry ka jing ya de jong ki ha ka Manchester United karanang suthet para ka Champions League kila remno ha ka semi final da ka ba ki sya remno ha ka AC Milan
Bat kum ne ka jing im jong Ronaldo ko lang yaj bat ngela poy ka samoy jong arjar nyau arjar pra bat Ronaldo ha kan ka samoy ulala ban ne lakai bhat ta ka ba ha bakut kan ka samoy ula penyo yalade sau pho tali ki gol bat assist ha ka san pho tali ki jing lakai ba umi madan da ka ba upoy kadan ba ar ha ka balendor hadin jong ukaka Henry Ronaldo sham la sotanat ban poy kadan ba ar kumta ula persyang ban lakai ba ha ka samoy ban wan Bat habas dang kasamay ha upanay Januari Ronaldo layo ya ka hat-trick paningkong jong u persya ya ka Newcastle. Bat ka Champions League Ronaldo ulala ban lakai bah da ka bah ka group stage ulala ban tap san goal ha kisan tali ki jing lakai ba umi madan. Bat ka round 16 Ronaldo ulala ban yo tap biang persya ya ka Lyon bat ka ne ka goal bo Ronaldo ula tap ka Punjab ya ka Manchester United ban bu ja ka yalade ha ka quarter final. Pada ke quarter final ke Manchester United kala penlim suk ya ke Roma dalai lanot. Pada ke ne ke jing ya lekai Ronaldo ulala ban tap si gol. Pada ke semi final kila ya kendo ya ke Barcelona Henry ha ke ne ke jing ya lekai Ronaldo sham lala ban tap gol. Henry ke Manchester United kala job leng ba ke si gol lanot habaro arteli kilek baki ya lekai. Pada ke final ke Manchester United kala ya lek persya ke Chelsea. Pada ke ne ke final kam syam da simpor slam ya Ronaldo ban yo ban tap gol. Pada ke 80 minit Ronaldo ulala ban penki ya kejar bat kumta ke Manchester United kelalam kemat da si gol lanot. Pada ke ne ke jing ya lekai ke Manchester United kelala ban ya lekai kampha ban ke Chelsea Henry leng ba ke jing la jong Peter Cech ukul jong ke Chelsea ke Manchester United kam syam lala su ban penki ya kejar. Perwat la ka Chelsea kam syam lala ban ya lekai bah Henry ulam pot ulala ban penki ya kejar na benta ka Chelsea ban pen ya khat da way la way par kane ka jing ya lekai kala kot da ka jing ya khat pala raino ka penalty shoot out Perwat la Ronaldo ulala ban ya lekai bah kane ka jing ya lekai Henry ka penalty syam lala ban pen kala shika gol Perwat la Ronaldo syam lala ban tap ya kane ka penalty Henry ka Manchester United kala la ban pen lim ya ka Chelsea ban ra ya ka Champions League hakane ka samoy Berkesimpor ya Ronaldo da kisnem po ula ban yarap ya ke Manchester United ban ra ya ke Champions League pat ula kelalong ru top scorer jo ke Champions League pat ula yarap ru ya ke Manchester United ban job ya ke Premier League sa season Pada kene ka samoy Ronaldo ula tauru ya ke record kum ta orang ya lekai ubat tap pun kultam ha ka way ka samoy ha ka Premier League da ka ba uyo tap hadu live way goal Pada kene ka samoy Ronaldo ulala ban ya lekai bah da ka ba ulala ban tap hadu san phui gol ha ki sau khandai tali ki jing ya lekai ba umi madan Badai ha kene ka samoy arjar nyau arjar pra ba Ronaldo ula job ya ka Ballon d'Or ha ka sin banikong da ka ba utam ars pa point yo Messi ubawan kedan ba ar Bermenta kala dai ka por Ronaldo ban ya lekai biang ha ka Euro Bat kane ka tournament ka long ka badon jingmut bahaya Ronaldo namar ba kadai ka sin banikong yo Ronaldo ban lam kemat ya ke Portugal kum u kapten ban phong ru yo nomor nyo hadin ba o Figo Olari tayat Henry kene ke tournament ke Portugal kam syam lala ban ya lekai bah da ka ba ka poi tang ha ka quarter final berkala syalim no ha ka Germany da ar lalai Berhasil ban sedang ka samoy jong snam arjar pra kaladon ke jing ya kren haprian ke Real Madrid bad Ronaldo Henry ke Manchester United kala teng bandu yo player bat bir jongka bat kumta ke Manchester United kala yale ekar bala ban pen bor Ronaldo ban yale kai biang bat ke Manchester United bat ha ka bakadu usar Alex ulala ban pen bor Ronaldo ban yale kai biang bat ke Manchester United sashi samoy Bat Ronaldo ula kular ya kifan jong ke Manchester United ban unyara ban pen job biang ya ke Champions League sashi sen Henry habas dang ka samoy kam syam la long kum batrang Ronaldo ula du yelekai karwei teli ki jing yelekai lengba ka jing sitom ha ka khoseu bar haba wan phai biang ha ka jing sitom Ronaldo ula la ban yelekai bha da ka ba u tap arteli ki free kick ha ka ju ka game bar haba kut ka samoy ula la ban yarap ka Manchester United ban ra ya ka club World Cup Barha ka Champions League ke Manchester United ka longkum ka way ke tim ke beton jingkermen mahaban job barha ka final ka hapan yale persya ya ka Barcelona barha ka ne ka final ka Manchester United ka la syarem ka Barcelona da ar lanot barha usnem arjar khandai Ronaldo ula peneso pat ka Real Madrid pat ula kala longkum way urang yale kai ubah he jing siutam ha ka perthei Barha unru tarik Julai arjar khandai Ronaldo ula yu kujat nikong ha Bernabel barla aya Ronaldo nombar ba khandai om do nomor banyo baha kata kapor dang pong da Raul u player ba tubit ba jong ke Real Madrid Batang haki kendiat benai Ronaldo ulala ban yo mi madan par ke Real Madrid par kane ke jingye lekai ulala ban tap si gol par ulala ru ban tap haki sautali ke jingye lekai ba uya lekai ya bod
Berhaka Champions League haba umi madan ningkong nak benta ke Real Madrid ulala ban tap arteli ki free kick. Berhadin kane Ronaldo syam lala ban yelekai shoot takaba ushitom bot udu yelekai haru henyau tayau. Berhaba Ronaldo wan pai nak jing shitom kala dei sakapor bersamya ke kursnam Ballon d'Or. Berhaka ne ka snap mesti ula job ya ke Ballon d'Or bar Ronaldo ulawan haka kedan baar. Berhaka Champions League wala Ronaldo ulala ban tap nyau gol hakin ruteli ki jing yelekai Henry ke Real Madrid kala syarem no tang haka rau 16. Berhaka La Liga ru ke Real Madrid ke wan haka kedan baar da ke ba kaduna shipon ya ke Barcelona ke bawan haka dan beningkong. Berhaka ne kasamoy Ronaldo ulala ban lekai bah da ke ba utap hadu lai penriu gol haki lai santeli ki jing yelekai ba umi madan Henry syam la jawat tang kawai ke trofi ru haka ne kasamoy bo yelekai ningkong bat ke Real Madrid. Berhaka World Cup Arjar Shipel Ronaldo ulala ban lekai bah ke group stage da ke ba uyo man of the match haki lai teli ki jing yelekai jong ke group stage. Henry snubok pa ke Portugal kaya kendu upar ke Spain haka rau 16 par ke Spain ke lala ban penlim ya ke Portugal par ke Spain ke laru ban job ya ke World Cup haune usnam. Berhaba Ronaldo ulawan pai biang bat ke Real Madrid bat urohol ulami no na ke Real Madrid bat kumta Ronaldo ulala ban yo pong yo nomor nyau ha ke Real Madrid. Berhaka jing yelekai ban kong jong kane ke samoy Ronaldo ulala ban yo tap sau gol. Berhaba kut kane ke samoy Ronaldo ulaya to biang salai teli ki hat-trick. Berwala Ronaldo ulala ban yelekai bah kane ke samoy da ke ba uyo nrup san teli ki gol bat assist hakisan kendai teli ki jing yelekai ba umi madan syam lala ban job ya ke Ballon d'Or. Berhaka ne ke juhi ke samoy ke Real Madrid ke hab yelek persya ya ke Barcelona ha ke Champions League Copa del Rey berkum juru ha ke La Liga. Berhaka jing yelekai La Liga Ronaldo ula tab ya ke gol bakadu ban pen ya kaj ya ke jing yelekai. Berhaka Copa del Rey pat Ronaldo ula tab ya ke shigol ban pen job ya ke Real Madrid ban rakru ya ke trofi Copa del Rey na benta ke Real Madrid. Henry ke Champions League pat syam lala ban yarap ya ke Real Madrid da ke ba ke Shalim no ha ke Barcelona par ke Barcelona kala job ya ke Champions League hakane ke samoy. Badwatla Ronaldo ulala ban yelekai bah kane ke samoy Henry syam lala pat ban yarap ya ke Real Madrid ban job ya ke La Liga. Badwatla Ronaldo syam lala ban yarap ya ke Real Madrid ban job ya ke La Liga Henry ulah kelah long tang mau player uba job ya ke Golden Boot habaro arteli ki competition ba uya lekai. Da ke ba job ha ke Premier League berkum juru ha ke La Liga da ke ba yo tap South Hoteli ki gol ha kane ke samoy. Berkat ba ki pa kim syam la perkat syu ba Ronaldo ula bandang tap biang kum ba utap gol hakine ke samoy bala dap Henry ke samoy ke bonwan Ronaldo ulala ban tap biang sa South Hoteli ki gol bar South Hoteli ki gol ki wan leng ba ke Champions League bar Ronaldo ulala ban yarap ya ke Real Madrid hakane ke por banra ya ke La Liga. Henry ha ke Champions League ke Real Madrid kala Shalim no ha ke semifinal ha ke Bayern Munich. Berhaka Euro jo usnam arjar Qatar ke Portugal kala don grup lang bat ke Netherlands bat Germany Henry leng ba ke jing la ban lekai bah Ronaldo da ke ba ula ban tap argol hakane ke group stage ke Portugal kala poi hadu ke semifinal bat kala kendu ya ke Spain berhaka ne ke jing lekai syam don mano bala ban tap gol bala rai ha ke penalty shootout bat kumta ke Spain kala penlim ya Portugal ha ke penalty. Hakane ke jing ya lenti jo Ronaldo bo jon kong bat ke Real Madrid kala long kisnem ki jing leno bola ban lekai bah Henry syam la pat ban job bun teli ki trofi berkumta kala penlong yo Ronaldo ban Shalim ha ke Ballon d'Or berlara da Messi halai teli kisnem. Henry ha ke samoy ban wan pat kala long ke samoy ke jing kala ya ke jing im jo Ronaldo da ke ba ulah trang sisa ban job ya ke Ballon d'Or pat ke Real Madrid. Te parlog ya mentangan sange iswa hangne ya ke jing ya tu kana shipang ke jing ya lenti jong Ronaldo kum urang ya lekai football kan sepeteng pat ha ke wei ke video ya kane ke samoy ba Ronaldo ulas dang ban kela berlas dang ban job ki trofi na benta ke Real Madrid. Tela da pikwa ban page nadu basdang ke jing ya tu kana shipang Ronaldo pila ban klik ya ke link bangalabu ke description ya ke jing ya tu kana shipang jong Ronaldo part 1. Tela da pisau terat ban subscribe kum kini ki jai video war klik ban subscribe ya kane ke channel kum ban support ya kane ke channel kublai shibon.